Samachi chimikuna. Samachik shimikuna. Pahtachinataq espiritual ruraykuna. Mayqankunataq kambaq munaykunaka. Chasna tapujpi Jesusqa kashnami nirka. Kantamandak Diosta kambaq tukuy shunguwan, tukuy almawan, tukuy yuyaywan kuyanki ninmi. Mateo 22:37. Wakinpi Jesuspaqman astawan khuchuyanata munasqankichu. China kashpapish, maypi kallarinata mana alli yachasqankichu, yuyarkankichari kambaq Bibliata rizanata. Shinapish chaypi misakirishkanki, kikinpaq kawsaypi kaychay munaykuna shamushkamanta. Mana kashpaka, ima yachaytachari kallarirkanki. Shinapish shuk punchachari mana paqtarkanki, chaymantaka ña atichishpa sakirishkanki kungarishkanki. Uni watakunatami kikinka Jesusta katikuy tukunki. Shinapish kikinka rikunkimi yuyankimi ima illashkata. Diospakshimi Bibliapika ñukanchikmanka ninmi, Jesusqa munanmi kikinwan ñukawan shuk apanakuyta charinata. Shinapish tukuy uraka mana hawallakanchu, chay apanakuypi imashina wiñanata yachanaka. Kay shamuq punchakunapika imashina ashtawan mandak Diospakman huchuyayta kallarinatami mashkashun. Chaypaqqa Jesusta imashina katinata manari rimashpaka imamanta kallaripika entendina kanchik. Iglesiapi kikin uni punchakunata kashpaka kikinmanka nirkachari Diospakshimita rizay ya Diosta mañay. Kayka nishanikunmi espiritual ruraykunata paktachina kashkata katina kashkata ñukanchik kawsaypi. Kay ruraykunaka allikunami kankuna. Shinapish ashtawan allimi kanqa kikin ñuka alli yuyaywan alli munaywan ruraqpi. Kallaripika ñukanchikka espiritual ruraykunata disciplinas espirituales nishkataka mana rikunachu kanchik kayta chayta rurana kashkata paktachina kashkallata. Ashtawanpish ñukanchikka kay ruraykunaka ñukanchik kawsay parte kashkatami entendina kanchik. Kay ruraykunaka ima kashpapish ñukanchiktaka ayudanami kan. Ñukanchik yuykunapi, munaykunapi, imamanta rurashkapi chinallatak ruraykunapipish Cristo Jesuspaq kawsayta rikuchinkapaq. Hatun paktayka Jesusta katinami, mana kanchu kay chay ruraykunata ñukanchik paktachinalla. Kayka ayuditukunmi, ya Dios kawa ashtawan yachayta charichun. Shinapish kambaq kawsaytaka mana musuqyachi shuktiyachi tukungachu. Ashtawanpish hatun paktayka Jesusta ashtawan riqsinami kan. Pay imashina kashkata, paypaq mana rurashkata, chinallatik paypaq mana huyipaqtapish huyashkata. Kutin paymanta ashtawan alli yachaytukushkami, paypaqman huchuyashpa tiempota kushpa. Filipenses 1:6 nin, kaytataqqa allimi yachani, Diosmi kankunapika chay allita ruray kallarichirka. Chaytaka Jesucristo kutin shamunga punchakama payllata rurashpa katikunqallami. San Mateo 5:6 pishnin, kushikuychik yarikaywan yakunaywan kaqshina allita rurana yuyilla kaqkuna. Kankuna yuyakushkataka Diosqa paktachinqataqmi. Achka kutin kay ruraykunaka ya Diospakshimita rizana, chinallatik payta mañanami kay tukun. Kay disciplinas espirituales nishkata ñukanchik kawsaypi katina paktachinaka mana sinchichu shuktikkuna yuyashkashina. Misión Chasqui Uyachirka, Samachik Shimikuna, ashtawan yachangapajka, correo electrónico misionchasqui@gmail.com mankishkay, pagillata guyashkamanta.